Jotono no lamsogo ani waiti channel o bayap song tini hinke angtai khoroksa borok ni lifestyle eba biography video no tubui phaika hinke bayap song angkha khlai noro video ni thumbnail te title no nugui no sawi mankana hinai haipano sawi ruano bayap song tini ni lifestyle video ungkha jungli ni angkha khlaio bayap song norok jotono bono sini baina hinai tai bayap song norok comment khalio je bini lifestyle video no tubudi bini lifestyle saimana musungo hinai hinke bayap song ang nokni kokni mote no tini bini lifestyle video no tubui phaika tai bobai start khaimane no bo norok no phunungnani bagui tubui phaika hinke norok jodi bono kaham ke sinani musung kaham ke video no paithak jora khlainai di tai kaham ke sini manai video no paithak jora ke naikhe hinke bayap song phadi bisi kok sekare video no senglai siwano bayap song video sengnani sekang norong thani kaisa koimung eba request norok jodi so ani channel no katal hingke channel no kisa subscribe khlai di tai agini simino khlaijak hingke no belai keno hambai maya fero hinke phadi bayap song video no senglai siwano hinke poilano ang bini Instagram bo thangka Instagram bo thangai bono message khalai bini lifestyle sanani bagai permission sanka hinke bo bini lifestyle sanani bagai mane rina ni bagai gosika tai sikango no bono belakino hambai maya poro boano bini lifestyle sanani bagai permission dimani bagai hinke phadi poilano naileno bini real name hinke boano saka jungli deborma hinai hinke next question ang bono sangka hinke nini nickname ke tamasa bro hinai hinke bosawa khasak hinai ringjago hinai hinke next question ang bono sangka hinke nini date over eba asamani salka busuksa brother hinai bosawa 13 tarik 2 mas 1991 hinai mane ke bini tabuk present as ngi tongmani hinkai 30 plus ngi tongo hinke erpore ang bono sangka akon brother nini birth of place eba asamani salkai borosa hinai hinke bosawa Kamalpuro hinai hinke next question ang bono sangka hinke nini height eba logmani ke busuksa brother hinai hinke bosawa passport 6 inch hinai hinke erpore ang bono tasa sangka hinke nini weight eba hilikmani rokai busuksa brother hinai hinke bosawa 62 kg hinai hinke next question ang bono sangka hinke nini hobbies rogle tamasa brother hinai bosawa making music te cooking rong no belekena sajago hinai hinke bayap song norok sawi mankana jini takhok jungli bini hobbies rok hingkai making music cooking rong no bo belekena sajago hinke next question ang bono sangka hinke nini profession ke tamasa brother hinai hinke bo tamasa kana di currently dealing with distribution of Tuimuk mineral water in Agartala Kamalpur Ambassa limited edition borok gang Mercedes ne bosawa hinke bayap song sawi mankana norok bini profession tamo kakhlai wamsakano boji khana hinai hinke next question ang bono sangka hinke darani ni qualification ke busuksa hinai hinke bosawa MBA OBN SR complete khlaijak hinai mane khai BBM bo complete khlaijak hinai sawa tai MBA bo complete khlaijak hinai sawa hinke ang bono next question sangka hinke darani ni college porimani name rokai tamo sagio je college porimani hinai ang bono sangka hinke bosawa ST Joseph's College of Commerce from Bangalore aroko bo BBM complete khlai hinai sawa erpre Alliance University aroko bo MBA complete khlai hinai sawa hinke next question ang bono sangka hinke brother nung higher secondary school tongpro school porimani bumungkai tamasa hinai hinke bosawa class 10 hinke ST Pal school poriwa from Agartala hinke class 11 to 12 porimani hinkai ST Joseph Pre University from Bangalore hinke next question ang bono sangka hinke brother nini village eba kami ke bo jaga sa hinai hinke bosawa Moharani Kamalpur hinai hinke erpore ang bono tasa sangka hinke tabok tongmani jaga eba present address ke borosa brother hinai hinke bosawa Agartala wa tongo hinai tabok hinke next question ang bono sangka hinke nini parani digini village digini district tamo kalaisa brother hinke bosawa Dolai district hinai hinke next question ang bono sangka nini hometown eba city ke tamo kalaisa brother hinke bosawa hill city kore village ni Moharani se kalayo hinai hinke next question ang bono sangka nini family member ka koijon satai saba brother hinai hinke bosawa total 3 jona tongo ang koroksa tai younger brother mane ke bini manai koroksa tongo sela tai bini ma ni bosawa total 3 jona hinke bini baba hinke o hayuno yakari kalangai thangka hinke next question ang bono sangka hinke darani ni religion ke tamosa eba dormo ke tamosa hinke bosawa bini religion eba dormo hinkai Christian hinai hinke next question ang bono sangka kondara hinke nini favorite food eba joton thokjamani samung ke tamosa hinke bosawa pork ni mane khai wak bahano bo belekino thokjago hinke ang bono tesa singbika vegetables ni bisingo kai tamosa hinke bosawa paneer hinai hinke ang bujilia bayap song paneer to kaisa vegetables kalaya se kalaya hapano bayap song norok nai di boje samani no hinke next question ang bono sangka hinke nini favorite color ke tamosa brother hinke bosawa black red and white no belekino nai thokjago hinai hapano bojoto color no use khalayo eba chumbo hinai bosawo hinke next question ang bono sangka hinke nini favorite dress le tongoda sa joto ni choice dress example traditional dress abahi system hinai hinke bosawa t-shirt ta jugar rogno belekino nai thokjago hinai hapano season ni mote mote je kalkatal design phayo abahi no bosajago hinai sawo hinke next question ang bono sangka akondara hinke nini favorite singer le tongoda sa hinai bosawa singer kai
Post Malone no bo belai no sajago hinai bobo khoroksa rapper no hinke tai Tripurani bisingo hinke bo sao Surobi tai Parmita no belai no sajago hinai tai abono karibo bo kwbangma song no khnao tai khnatokjago hinai sao. Hinke next question ang bono sengka hinke brother ni favorite actor actress ke sabasa Tripura tai Bollywood ni hinai hinke bo sao Tripurani hinke Biba Jomatia and Bollywood ni hinke Jacqueline and Priyanka Chopra hinai bo sao actress ni bisingo hinke actor ni bisingo hinke Tripurani hinke Monush Debarma tai Mithun Debarma no bo belai no sajago tai Bollywood ni hinke Akshay Kumar no belai no sajago. Hinke next question ang bono sengka hinke brother nang tabok jorati present no koita music eba ke song kari kai hinai ang bono sengka hinke bo sao abole muitu kuri khai around 20 ta sek ungui mano hinai bo sao. Hinke next question ang bono sengka upcoming song rok le phainai desa buskango tai bufuro phainai hinai hinke bo sao upcoming song kwbangma tongo phainai buskangni October rogo nugui mana hinai sao. Hinke bayap song norok sawi mangkana bini song ketal rok October maso release ungnani chance tongo hinai bo sao. Hinke next question ang bono sengka hinke brother ni monthly income le busik rok sa jodi sana hinke sadi private ke tonnani hinke ta sadi ni ang bono saka hinke bo sao music ko ani income project base se su amo ibiri monwo specific kono kuroi hinai bo sao. But apart from that business side wa solidra bungo hinai sao mane ke bayap song bini income no boro busuk man salia haipano motamuti business khaimane sek solidra bungo hinai bo sao. Hinke next question ang bono sengka hinke brother ni tabuk present no girlfriend kai tongo dasa hinai hinke bo sao tabuk kuroi bo single no hinai mane khai bayap song tabuk present no mane kha ang je bini video snam tongmani bini lifestyle sawi tongmani jorawa usuk date hinkai bini girlfriend kuroi su buskangni maso eba phainai bosoro phaimano bini girlfriend tobo tabuk present no hinkai kuroi. Hinke ang bono tai kono kok singna kri khabon baga ang bono last question singna digi thangka tai ang bono tam singka na di bayap song nungchini Tripura do phani bagai kono kok kesana tong kisa sadi mane sikla salai rono tam kok kesana musong kisa sadi ni bekhani mote hinke bo sao ani bekhawa amsuk no nayo Tripura yud rock drug sok tanadi buma bu phano naidi bikas osungsaro jung mol brum brum ni bagaiya serap sasi jora laibai kono khairuk manglak. Hinke bayap song bota masaka noro buji mangkana hinke bota se sawo ang ani baba no malai kok sana musungo bat bo krika o sungsaro hinke bayap song belek no dukhon kok bo bini baba no kok kham sana musungjang mani se jora tongsani saruk malia tabuk lai thangi hinkai mawan sugo bujiwo brother ni bukhano abono bayap song noro bo buma bu phai ba guardian dong ni kok no ta nordi tamni hinkai jeng tongui tongfru simi kuno message khlaime je proof a borok jeng me haksal ngai thango apro hinkai wansungna ni morungnai tai wansungmani bo kwbang no phainai phiaba apro kai nung musung phana akok no sana musung phano sawi mangala abon bagai jora tongsani no jotono sawi narakdi ni bo saw tai kaisa kok bo saw thansa ungbai di jora laya no hinai hinke norok bayap song norok buji mangkana bo belai no nangmani kok saka bono belai khina hambai maya foro brother jungli no hinke bayap song ang bono tai kuno kok singna kre khabaga asakane muthakka tai bayap song norok o video ni phatara kuno singna na musung jodi singna musung khanga no comment khlai sawi mano tai video kuno mistake ro tong khanga ano nakardi tai bo jago mistake khano kisa sawi ridi jodi mistake khanga bayap song hinke bayap song tini ne baga asuk no malai phine katal video tai khoroksa borok ni live video no tuboi hambai norok no video no paithak jora ke nai tongmani bagai tai norok jodi ani channel lo katal gai norok no haina hai sajao channel lo kisa subscribe khlai de ang obo haite bo katal borok ni norok ni comment ni mote no borok rok ni lifestyle video no tuboi tongo tai ang live proof bo tuboi tongo.